تماشاوانی خەری تیڤی دەماوە خۆش بە هیوی دیکەم ڕەوشەوە باش بە divê xelekê de nûçeyên me pirin ez ê hewl bidim hemû nûçeyan di demekî Kurd de ji we re ragihînim hûn kurta şiroveyên xwe û rêxineyên xwe derbarê van nûçeyan bi we re parve bikin lê ez hêvî dikim niha temaşevanên hêja û di serî de bi rêz Remzî Kartal fincana qehwa wî hazir e da em bi hinekî fireh, bi dilekî fireh, bi mijiyekî fireh li hev guhdar bikin. Li ser ekranê Xalî tîvî bi zimanê Tirkî, bi zimanê Kurdî gelek nûçe hatin belavkirin di van çend hefteyên derbasbûyî de. Nûçeyên girêdayî pêvajoya aştiyê ku ji aliyê dîrekt nedîrekt ji aliyê koalîsyona MHP AKP hatiye elankirin û reaksiyona Dem Partî, Dew Partî, Çaqilmaz Partî, Qendîlê, rêxistina PKK ya Ewropa, derûdorên Tirk ênî jî hikûmetê ê opozîsyonê derbarê vê mijara hanê bigiştî hin nûçe hatin belavkirin li ser ekranê Xanî tîvî. Ev nûçe û ev agahî û înformasyonê hatin belavkirin acizî çêkir li cem desthilatdariya PKK. Desthilatdariya PKK a li Qendîlê, desthilatdariya PKK a li Ewropa û desthilatdariya PKK a di hundirê Tirkiyeyê ez behsa desthilatdariyê dikim, ez behsa rêxistinên girêdayî PKK, şaxên PKK, destek ê oxtubotê PKK, mil û destê vî oxtubotê hane li Parlamentoya Tirkî, li Rojavayê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê û li Ewropa û li herêma Qendîlê hemû ketin rewşekî alarmê, rewşekî seferberî û li benda Qendîlê ne ku bersiv bide, bersiva van agahiyê hanê, van înformasyonê han bide. Yek ku tejrî tune derewe, du ku apo bi kontakt û telîfonê bi Qendîlê re diaxive û bi rêxistina PKK ya Ewropa re diaxive û bi rêxistina PKK a hindir jî bi Dew Partî û Çaqilmaz Partî ji re apo wan re diaxive nerînê xwe, helwesta xwe derbarê çareseriyê dide diyarkirin û dibe garantî yanî şêweyekî dîrekt nedîrekt garantî garantî apoyê. Nakokiyên ku di navbera rêxistina PKK de çêbûye di navbera Apo û Cemîlbayî de hemû direya xelekên programa me û direyan xelekên programa Birêz Selîm Çîrokya me ji raya giştî re a Kurd tiştê li cem heyî me parve kir. Me got û em ê bêjin. Lê kütleya PKK û ev înformasyonin birêz Remzî Kartal niha temaşe dike, birêz Zubêr Eydar temaşe dike û rêxistina PKK a li Ewropa jî li van çawa berê temaşe dikirin, niha jî temaşe dikin. Fincana qehwa wan li ber wan e bîna fireh kala dibêjin wê hoşeng îro çi bêje. Van înformasyonê ku me gotî me li cem xwe nehişt, tiştê gihaşt me û jêder û çavkanî em nabêjin û ne ji mafê me yê em jêder û çavkaniya têxin rewşekî wilo nebaş ne exlaqê rojnamegeriyê ye, ne lêkolîneriyê ye û ne heta yanî çênabe me re yanî çavkaniyê xwe, jêderê xwe
تي خروشكي آورته و روبروي بككي وان تشتين كو كتن ناف هاتن برمه ما برايا قشتير بار بكر خوياي كولو بككي پر عاجز بيه كتليا بككي پر عاجز بيه نها دس بجفين مبين عكرنا الأوروبا دخوازن خلكي إقناع بكن خلكي بيجنا وصاروكتاتي دتجيدكي مزندية وت ناكوكي دنابرا جميل بايك وآبو دتشنا وأم يك كتلنا ولسر يك مجي ويك دل ويك ريباز ويك بارتي ويك چزگي ويك نزانم چه ام بردوام دكن نولوي ها مثلا نولوي لو ما هنگي كتليا بككي وكادروين بيش إدناوا جواكيده إيدي عاجسية وان لهم بري قنديلي تشيوكو هقصا انفرماسيون درد كيفن وبلاف دبن افككه چما جمر نابيج باشا اگر اف انفرماسيوني كو درد كيفن او آگاهية كو درد كيفن نراستن چما بككه برسو ناده بككه جي لخو دانايني قاشو يعني برسوه بده چو برسوه بده اوی چی برسوه بده يعني جميل بايك رابه بدر كيف يعني پر راحت مرد كار بيجن نا راستو نزانم چه بس دمات تشتاد دبر حفدو تديمن دبر حفدو تديرو كار يخستني داتين ديرو كوي نزيك ناكوكين هندري ريخستني دتشيبوي ناكوكين دنابرا آبو وجمعة دمات فان في تفنا هاني في ديمنا قشتي دبر حفدو تبجو اف انفرماسيون حيا درجة كي باش راست تشتي كو بريز عبد الرحيم سماوي دقوت عبد الرحيم سماوي نش فالا دبيج فوتوي خو جميل بايك اشكرت قد اخذ فوتوي خو بصالح مسلم اشكرتك وحمود تشتاجي نابيج حمو آگاهی نابيجوش حقيبية يعني لي برسفداي نابك كي چوابو چم بچرنگي وي برسفي بدن نها رمزي كرتال بريز رمزي كرتال يعني چوی داخویانی کی دایه آجانسا نوچه آفرات آنافی به تعلیمات پککی ای قندیله جه ریوبریا ریخستنی اوروپا کو رمزی کارتال در کبه رمزی کارتال جی يعني اندام كوميتا ريفبر كنكي كونغرا نتوي كردستاني قاشو يعني ريخستنكي نتوي نحزبية نريخستنكي حزبية لدما رمزي كارتال دوي دا خيانية هاني دا آخذ ومشور ميناك يعني ده وگرن تكستاوي يعني وند كارن لي وگرن شوي آخفتناوي وكي كادرو كي پككي دا آخذ نه كادرو كي كنكه وكي كادرو كي پككي وكادرو كي ايديولوژي كي پككي دا آخذ يعني بوي دا خيانية هاني دمات التكليف دانت كيكي رمزي بزانابون تكليف دانت نجبر خو يعني يك برستيجاته وكي كسايت يكي كردي اوبجكتيف چو وكي كسك سياست مداركي كو قاشو كونغريا نتويا كردستاني يكي تيا نتوي دخواز نهات تو بردف كي PKK gerek PKK برسب بدانا برپرسكي PKK يا رخصنا PKK يا اوروبا داخوياني درخستا داخوياني كي فرمي درخستا يعني نورماله رخصنا PKK داخوياني كي فرمي بيجن ام حاضر نبون جوركو جوینا رادیسون چی بو تید بجدار بو وکی اندامه کی رخصنا PKK اوروپا نه وکی اندامه کنه کی تید بجدار بو که رمزی لبرای خوی بچوک بهدار بک از دزانم چید بیجم و يعني انفرماسيون كنت خاني تي في شي دهاتن بلا فكرن بري هر كسي تتزانه كو
ne şerê taybet e. Berî her kesî tu dizane daxuyaniya te ya di Fırat Newsê derket ew şerê taybet. Tu dizane berî her kesî ku ev daxuyaniya hanê xapandina gelê Kurd e. Tu çima vî tiştî hanê xwe vî warê hanê kekê Remzî Kartal. Ez li ber te dikevim. Rastî yanî ez ji bo te yani di rêya vê programê de vê hefteyê ez silav ji te re dişînim. Silav û rêz û hembêz kekê Remzî ji bo te bes gerek berî her tiştî tu ji vê gola hanê vê gola genî a ku navê wê keneke û teneke û PKKyê tu jê derkeve. Tu xwe jê xelas ke. Tu mexdûrê vê rêxistina hanê yê. Hewara Xwedê ez kîr bêjim tu wendayiyê mezin wekî Bakurî gotî tiqayîbê mezin te di rê hundirê vê rêxistina hanê de tedayî ser asta psîkolojî, ser asta madî, ser asta manewî. Kekê Remzî li min guhdar bik. Li Zibêr û li Mezlûm Amed û Adem Ozên guhdar nek. Ev 30 salik tu wan guhdar dike. Ev 30 sal çi anîn serê te. Ez bêjim ser tiliya çi anîn serê te. Tu yekî mexdûr tu guneh e. Emrê te nêzî yani ser heftê derbas kirî. Heftê û du, heftê û sesê, heftê yani du yî sînorê hanê de yî. Kekê Remzî tu guneh e. Tu guneh e yani. Tu ji eşîrekî welat parêz e, ji malbatekî welat parêz e, lawê te kuştin. Yani ez naxwazim erşîfa çîroka te di nava PKKyê de diyar bikim ji bo bidim ji te re eşkere bikim ku tu li ser çizgiya şaş e, tu li ser rêya xwar e, tu li ser rêya xwar. Rêya li dijî Kurdayetî, rêya li dijî Kurdistanê, rêya li dijî nirxê Kurdayetiyê. Tu çima vî tiştê hanetîn serê xwe? Bere Zubêr Eydar derkeve û van tiştê hanê bêje û derdikeve. Zubêr Eydar tu bi Xwedê ke kekê Remzî va tu jî heye û va Zubêr heye û va raya giştî û hemû temaşevan. Zubêr Eydar di çîroka PKK de çi wendayî daye? Bi qasî te eger em ezmûneya te çîroka te êş û janê te di nava PKK de bi ê Zubêr Eydar re muqayese bikin mînin ber hevdû bipîvin. Zubêr Eydar bi zikê xwe, bi qelafetê xwe, bi nizanim goşt û donê xwe, bi serê xwe heya nigê xwe nagêje zerekî ji wendahiyê te, ji qurbaniyên te, ji êş û janê te ji bin serê PKK, ji ber destê PKK. Nagêje. Ti yani nirxekî heta niha ez dema wilo diaxivim, ez ji bo te diaxivim. Yani tu bimîne di nava vê gola genî de wê çil mi zêde bibe? Yan jî wê çil mi kêm bibe? Tu derkevî jî wê çi zêde bibe, wê çil mi kêm bibe? Ji bo te çend salên te mane yani. Qeytê çi qeyse Xwedê emrê te dirêj ke. Ji emrê me bistîne û bide te. Xwedê ji emrê me bistîne û bide te kekê Remzî Kartal. Baş e? Yani tê çi qeyse bijî? Heştê û pênc, nod sal. Çend salên mayî mere wilo biçekî bi romet, biçekî wilo xwedî qedr û qîmeta xwe bi li nav gelê xwe de bi dûrî dere û ev tiştên wilo nerast û ev tiştên ku te'darî berî her kesî digîne te, digîne gelê te, digîne dîroka te, digîne nasnama te, digîne tiştek te nahêle. Ba ji xwe lê binirin. Kartal manşêta ku Fırat News bikare anîye, nûçeyên navenda şerên taybet bi temamî derew in. Xwedê wekîlê mû te be. Sûnda telmi tune. Navendekî şerê taybet eger hebe Qendîl e û ev medya PKK. Şerê taybet
لدجي كرد و كردستاني ولدجي تا انجخ ريخستنا PKK ضرر و زيانا كتا وكي كس وكي مالبات جدستي PKK ديتي تج دستي دولتا ترك نديتي دولتا ترك چاني سريته كوريتا كشتيه نا جنا ترفانديه نا تا يعني تدبن تتير رخنا دولتا ترك دك حقي تي وهفالي تجي دو بارتي وشقل ماس بارتي رخنا دولتا ترك دكن باشا تدكاري بقاسي زراكي رخني PKK بك دبك ما PKK نه ملائكته كي رمزي PKK ابو خوده ايش داره بچك عاقل له يعني نفر بچكها ايش بو تدبيش لما از من داخويانيات از ناس لكم يعني تبزوريه بداخوياني داي تنكاري بيجنا حتى بإرادة بچاره دبن امر وتعليمات اخوتي رمزي تج زبير بستينه كي رمزي تأمر وتعليمات خوش آدم الزنون نوليفر بستين وج كادروي الريخستيني وفردات شتين وأوان كسي هاني يعني حشي حزوراته يعني ولو وكي حسبكي كرش ما خبدت دستي صغاري خو يعني ولو ناب از لايقي تن نابينم لايقي قال كسن ولو ولاد باريزن يعني از دبيجم هنا داماري ولاد باريزية كرد پرورية دنا وانداي لو ما از رخنا الواندد يعني از روشكي جروجات ديتيه هواش 1011 وحتى انها اف 13 سالمه از رخنا لPKK ديك روشكي جروجات ديتيه متهي في دا آدم ازند یا دا فردا چتین یا تهی ویه مدوان دتنا وانا حتى قرلك يچونه تچما خود خوی حالي هاني تماشاواني هجاب وگرن نوچيا برز داخویان یا برز رمزي كارتال بتچد پرس تكرار پرسي كتي کرن يعني اف چه روزنامه وانه اف چه روزنامه وانه کو پرسي دوباره دکه و برسفجي دوباره عيني يقولوا اما بتشكلوا جوهرتن تيدنا برسفجي دوباره يعني شخور لميناكا برسبني روجنامه وان ولا برستكن يعني روجنامه وان برساوي برسف دهندري برسيديها برسف تشتك جميوان رناهيله برسف دهندري دي ميناكا جوار بينم مش بون شخور بنرن روجنامه وان بچ رنگي او جا چی بيجن بين روزنامه‌وان آزاد روزنامه‌گری آزاد اوی میناکی هانی درتین يعني هن چافکانی شرن تایبت خلاص تا حكم كر تا روزنامه يعني تا روزنامه‌گری هشت تا روزنامه‌گری دريت چجر هن چافکانی شرن تایبت لسر مدیا دیجیتال تینن زمان کو هن و دولتا ترك هون بدولتها تركرة هفديتنان دكن خلاص هفديتنين هاني بو انفرماسيونين يعني شافكانيين شر تايبت انا خاني تي في كسي كل سر خاني تي في دركتن شافكانيين شر تايبت شخور لي بنر اف اي روشنامه باند بيجي هر وها ريبر ابو اف يعني روشنامه‌وان آزاده يعني تتكاري بجو برز اوجالان يعني حزبيتي ريخستني ارقدسل يعني اف داخوياني هاني تشتكي ج روزنامه‌گری آزاد نشتی يعني هر وها ريبر آبو جي بريا تليفوني بشدار بويا هند كارن للسيرفي يكي چي بيجن چيشتك نشت ماوي رمزي كارتال يعني چي بيجي جي درواي چارچوبيا في برسفا دهندري برسيد
رمزيش بيجي اري شري تايبته ونزانم شو فلان وفان قوت الموت نهاني يعني وقالي ما قرك سيخوفان مثلا مشول لك وسري خبي نيشيني ونزانم شو وفان شن قوت نهاني بوان سلوغان ودروش مين هاني قاشو ساكن عندنا قاشو برسفدان نهي جاي نلا يخيتي ورجم براي خوا از لبيش بري رايا قشتي تماشاواني هيجا كيكي رمزي قرطال برپرسي كنكي برپرسي پككي ورجم براي خوا از ريت بدم روجنامه گري چواي بپرسين جدا aşk deriye خاني تي ويش ترفكريه ev نسترك تي في ev نمديه حبر ev خاني تي في ور و تو باش دزانه وك ناوي خوا تو ناز دکر کو ev سازي پر نورمال آکو يعني ام همو خباتکاری وی بی پره کار دکن تشتکی بم پره ناستینن يعني یا خبخشن وره و هف پیوینه کی می بهفر بکن کالا ام بنرن کیجمه يعني شري تایبت از ریت بدم بی روزنامه‌گر ای پروفسیونل چوانه چوا زانن فرسا بکن چوا زانن يعني هف پیوینه ریده ببن فرمو از اشکره تا دعوت دکم چوا برز عبد الرحيم سماوي ماوي دعوت كر جامير هات وآخري تشتي خوغوت هن تشت يعني از نسدي سدوك عبد الرحيم سماوي تفكرم كرم بك تجي فرمو ور اكراني خاني تي فيشتر وكريه ككي رمزي قرطال فرمو از تا دعوت دكم امي هفايبينك يشيكن جبو رايع قشتي جبو كتلياته انا جا تبيج نا شر تايبت و جريداي اردوغان و جريداي برزانين و جريداي نظامش از و جسارت الجم او جسارت الجم حيك و از نتني تبخوي از سروكتي نووي بخوينم كوم ديالوجي بك جبو رايع قشتي ناس بك لتبرف وتخبد آلي وتبيش شر تايبت وشافكانية شر تايبت وفي بنيشتي بيكي تديسا بجو تتعدل خدك تعداري خدك تخدي شيني تكسكي نايش تخدي شيني تديروك خدي شيني تقنها اگر براستي دليتا لسر كرداياتية شوت بشكل خوابنگر لديروك خواب نركبش اف 40 سال دناو اوی خرجر هاني كاتب چه دست خست شخور كسين دنبنر كتن چه حالي وتد چه حالي دي ديسا سرسرا سرچابا كرمبك فرمو وك سياست مدار آبوچي خمناك وك سياست مداري آبوچي وره از برای تیب چوک خوشنگ اوسي او ابتر ديالوگا کی بك سر روشا كرد لسر وام تشتين كنت انكار دك وقتی تو وره و ازو تبفن رو بالرو وچاقي ذهنك تشتين نو شنو دنشترى اشكرا بك باشا جبوك وچاقي يعني تناس بك كي شري تايبت فككل هم بريت شري تايبت دمشينه بتشاف سوري بتشوساندن بفشار بالزغتي دردخين دركب ودا خوياني بيش دركب وينا بيش PKK شري تايبت لهم بريتا كارتينه ولهم بري رايا قشتيا كرد ولهم بري قلي كرد يا سازي وتلفزيونا يكيتيا روشناموان جن این خاپوچی دا خویان یکی روژن دا خویان یکی درخستنه دبیجه
25 في مهي لدجي دولتا مير امي لقادابن يعني داخل يعني كي بيبيرنجي هاني مانشتا كي بيبيرنجي جي آبتنا لوگو خوشي دانين السري ودفراتن يوزيد اف داخل يعني 23 نوفمبرية و ايرو روجا سيشنبه 26 لگوری وی داخیانیه گرک اف روشنموانی هان لقادابن و بوان کتلیا روشنموانا مالا منی نها کیل وی داخیانیه هانی بنر اوی بیج روشنموان جن ای خاپوچی و دنیای خرابک لدیجی دولتا میر هی خلی سرنو هی پوری و بسر و دو قرب به در جوه چیروکا پککی و گریدانا دولت و نیرومی تن دولت نه نیرومیه وذهنيتها مير ولدجي دولتها مير وذهنيتها مير شو فدي ناكن يعني وكي بغبغات اشتغلن وكي روبوتا دا اخفن وجبير دك كسروكي واني النووي مير سروكي ومير نمير بيجن نمير وني نافك يدن ليه بكن وني جنسك يدن بدني يعني شو يعني مير نا मेरे आजाद है मेरे आजाद है और खुलिया आजादिया सरोक आप लसरे वबी यक बियक मेरे आजाद हमू कस जानन बेचा आनी सरे जना दंदरे पकेकीद मेरे आजाद يعني شرمناك جوان داخ يعني هاني افروش نموانين جن بريدمكي كچكي گریلایەکی بەرێ لە دهۆکێ هات کوشتن ji aliyê PKK ev rojnamevanên jin devê wan girêdayî girtî li dîroka PKK vegirin bi seda bi hezara jin hatine tasfiyekirin hatine kuştin apo dibêje 10 Temûz 23 Temûza 2008 dibêje di nava PKK de 15,000 kes hatine kuştin bi rihetî heya 2008 bi rihetî 5 yani serê sedî 30 jinin 5,000 kes 5,000 jin di nava PKK de hatine tasfiyekirin ev rojnamevanên jin devê wan girêdayî devê wan girtî derbarê evê rewşa hane vî halê hane wê derkevin wê di roja li dijî tund û tûjiya li hemberî jinê wê mala minê qada dije bikin bi tilîlî û bi halan û bi coş bikin li dijî dewleta mêr li dijî zihniyeta mêr eyb ya eyb eyb berê xwe bidin tund û tijiya PKK li dijî jinê ev keçên ku 12-13 salî 14 salî 15 salî ku dibin esker ku PKK wan dike esker wan dike dibin sîlah û berê wan dide şerra ji vê şerm bikin rojnamevanê yekîtiya rojnamevanên jin û yekîtiya nizanim çi jin û yekîtiya van çîrok mîrokê derewa yani çîrokê rêxistina PKK û derewên rêxistina PKK û jab jinê PKK jina Kurd pir îşandî mexdûrê herî mezin di civaka Kurd di nava gelê Kurd jin e ew dizanin ji lêdanê ji işkencê ji kuştinê ji tecawuzê ji destavêtina namûsê çi tê ser bala we di hundirê PKK li dijî jinê heye evana jî ji xwe re dibêjin em rojnamevanên dijin jinin li hemberî dewleta mêr ew ê dakevin qada wê dakevin qada û nan li sêlê xin û nan li tenûrê xin rojnamevanên jin mala min ê yani ew ê şemê bira zewcan evana jî ji min re wê li dijî
ذهنية تعمير ولدشي دولة تعمير خودي هلوست وخودي چالاكينه ولهمبري تندو توجيا لهمبي لدجي جنه دهندري بككيده كرن كورن لالن أبن حالي وان أبو ويقولوا جي بمينين كولين بفيرنجينه جن كولتيه كي بفيرنجي جينولوجيا وجن وكينه توا وجن وكينه زانم چه وجوان درو مروي آبو خاپاندني آبو شوار چند حنكي خبولو بوان بكنه وجي باور دكن ولو دكفت سري وان ومالبات خرا دكن وجن لهم بري مير ومير لهم بري جن وذهنية انا زانم چه مير ايدي فقير ميري كرد بيهم مخدوري بككي يجبن هار كرنا شنا لهم بري ميرا وقريدانا دولتي بمير دولة نمي وننير يعني دولة شويك سيستمك نا ذهنية تعمير اكو هشتية نزانم وفيرنجي هان وجا شو لدورا مسألة بزيفرة وخوشي اقناع بك وقاشو ايدر دورا خوشي رينن قناعتي يكيتيا روش نمافانين جن روجن اوا 26 مهي كامل قادانا دي وكون الكرقة والكيجان قادين ويعني ودنيا خراكر لقادة يعني ونداء كابن وني القادة من لديجي دولة نير ريخستنا بك اكيا اوروبا براسي ولو كانوا يمروتي كجدكاء كجدكاء كونغرا كوماليين جفاتا ديمقراطيكا كردستان لأوروبا تشتكي ولو يعني وين تشتكي ولو بل لديجي ايشن لسر سيستما هفسروكاتيه دا كيفن بحركن قادا يو ابوچي شو دخون ابوچي شو دخون ترياق وحشيشه كو دخون چيه يمكي ستوكو ولو يعني نا اوريجينال چي بو خدي حالة بانا خواستنيه لديجي د كونغريا فانا كرد دما استيت حاضر ومبريجي بحسب امجارة هاني كريه د سيستما ويدك چيروكا هفسروكاتيه ما قبول نكر از لديش دركتم جنك لداويا اوي بو جامله هاتبو چيروك بيروك دو بارتي و چقلماس بارتي و كادروي رخصني بو كابيكي بو قاشو نويسكارن ولو قف دخار دقو اگر سيستما هفسروكاتيه ور راكرن امش في كونغري فاكشن دهندري كونغري ده تهديد دكرن يوم سكين يوم قلت كيد تقولوا تم تهديدك تفي كونغري هاني تهديدك ابوچي حمو صالون تجي ابوچي بون اي ابوچي و اي نيف ابوچي و اي ربك ابوچي و حمو و ايش ابوچي هذا ترسيا از تناخه از بتناخه خلق صاغن وفيديو هنا وحمود اشتنا از لهمبر ساكنين يكلك الى كامر ونشتيبو قرتيه كي بكي كيف نزوي ناس ناك كمال نظرم ياشار كمال نظرم شو غاز لبروكسل يدي بينم مجي برسيم بو منريولو مدنقشين مغو خير كرمك غو ما مستا سيستما هفسروكاتيه خطا صوره شينا بتمناقشه بك ولو مدنقشين بدزيج بردك بس وما مستتكيه قلنا أبي كمال أوزان قلت نفيس كاره قلت بكردي نفسي نقولنا شو قولت تركي نفسي نقول برتوكي تهاني قلنا مقالي تهاني قلنا كروت الفرشيت كده از هيرسبوم يعني
يجي ريز اوي ريز عمري خور نهش جتمني خور نهش جبوري خوي سبير نهش جديروكا خويا دندري زنداني دن نهش وبري خداوي ودنجي مدركت كرومغو هي نتشتك ت كردستان جدر نخطا صورة سرخوبون وآزادي جيب رومتر تشتكنينه نخطا صورة شيخ سعيد قال وإيريشي بيكر نخطا صورة حف سروكاتي خطا صورة اب مثلا هاني مقوتي هر دندري رخصنا خود دندري بارتيا خود ت لسر خلقي فرض بكل فيدر كونغرا بنا كرد نبنا ابوچياي وداوي جبركو اسبتني بوم جبر سختکاریا نویسکار و روشنبیرین کرد اوه ای نیو آپوچی پشتام نگردن از بتنی مام موسیقالا خدا به استیفا خدا و اج ویر اخصنا هانه وکشیام و مدجار سیجار ویدیوین بتندی رخنه لبه مثلا هانه کرد پناه کرد بو پناه آپوچی اللي دجي سيستما ايريشن لسر سيستما حفسروكاتيه بهركن قادان يو فدي ناكن بانا جبو كردستاني ناهر لوي نحركن قادان جبو سيستما سروكاتيه تدبيقي اگر اف سيستما هي خليل السري وببري سيستما حفسروكاتيه ونشوا دنافا بكاكي دنافا هذا بيد دب هذا ذهب أبي بري بذا وزل القرد بارتي بري بذا شقل ماس بارتي وشوا وكاري خود مشان ديسا باسكي جنيه هبو ريخستنا جنيه هبو نظام چه مد هندري كونغريا پنا كردر مگو بره سروكاتيا پني جن بجن لأس قبول ناكم جبو كسك نبيج والله لدجي هف سروكاتيه يو لدجي ما في جنيه وجوان چیروک میروک خوارو مارو مگو بره سروکاتیا پنی جنبه و هف سروکه وی میرتنه به حمو جیره لی فزلکه و درو مروی پککیل سرمه فرض نکرن و فرض کرن نجبر کو از شاش بوم فرض کرن جبر کو از بتنی بوم کسک جوان نویسکارن لوی داری پشتام نگرد زردش حاجو بشكل وي على الوسط وخوجود اللي هناك جنين الورهبون زو خوشي فكشاندن وهف سروكاتيا جن باش ونزانم چه ديسا دستي خو هلدان وتفلي نرينا آبوچيا بون وبون آبوچي وخو اصلا آبوچي نه اللي تفلي بريارا وجفاتا آبوچيا تدقوقي درباي پنا كرد اوي بفت سناي بمرن جيان جوان رتنا نویسکاری و روشنبیری لدربای پنا آپوچیا چنه و تیک چویه اف سیستما هانه تیک چویه سیستما فضلکا سروک آپو هف سروکاتیه شما دناوا پککه دما آپو لشامی بو هف سروکاتی چنه بو دبیجن هف سروکاتی آپو انسانه کی تیک چوی يعني حتى د مقايسه وبيفانا د نابرا وي وجمعه د دما انفرستي ده جمعه في مثلا هاني باش دزانه جميل بايك باش دزانه ابو جيت قحري جمعه يكي ولو بشناوي بلند بو دريج وزراف وخورتكي لفاتي وابو خارو مارو بو بروبلم د شعبي بيد هبو بروبلم د شكلي بيد هبو بروبلم د ذكي بيد هبو يعني يكي نلحفاتي بو وكثيرة يلدرم وأفجي ديروكا بكاكي تكسكري كثيرة يلدرم ندرجسيا أبوبو درجسيا خورتكي دنبو دندري رخصني ده أبو شو يعني لحوالي خزيفري ودرجسيا حوالي خو نشانية حوالي خو جيستندو بشتر كثيرة وتحمل نكر ده شيء برضه جناب بكاكي ده رفيع وخوفشارتي حتى أنها تشتك سر چارگو تن سر بكاكي ناخذه سر أبو ناخذه جترسا حتى أنها آپو رقصنا آپو دو پاريزكي كثيرة يلدرم ببيدنگي أخوا بشارتنا أخوا و آپو تشتك تيد نشتا
آپو ویکر خاین آپو دف آویت ناموساوی ویکر بردای تیش تکنما وگرن تشتێک و ئاپۆ لەسەر کەسیرە یلدرم گوتیە بەری ji Sûrî derkeve û hevalê min dixwestin nizan apô dibêje vegerin pirtûkê apô û nizanim cum'a û xeyrî û êdin û kemal dixwe pir wan haciz dikir û dixwest wan tê xebin tesîra xwe çi tiştên pîs û genî li ser Kesîre Yıldırım gotiye Kesîre Yıldırım bi qasî zerrakî jî li apô venegeraniye û Kesîre Yıldırım rojekî ji roja Komîta Medya PKK Duran Kalkan Mazlum Doğan û Kesîre Yıldırım her sê berpirsiyarê medya PKK bû. Yani ne keçikekî wilo ji rêzê bû, keçikekî jîr bû, têgihiştî bû, heta niha bêdeng. Kesîre Yıldırım di halê xwe yê nehade, di rewşa xwe ya nehade, sola wê hêjayê 100 Abdallah, 1000 Abdallah Öcalan. Sola Kesîre Yıldırım ku ez nizanim hal û kî derê yêne. Bi vê yani û ne baş e. He xwasa bêdeng bimînin ne baş. He xwasa veşartî bimînin ne baş. Divê derkeve û biaxire. Evan biraderê hanê li hemberî sîstema hevserokatiyê ev ê rêxistina PKK bang dikin. Dakevin qada de ez we bibînim. Eger gel bersiva vê banga we da û herrikîn qadan demekî bi rastî hûn xwedî bandorin û rêxistinin û hûn wek salên berê yîne. Salên destpêka notî çû ew salên han çûn nema vedgerin. Salê ku we wilo we difîkand heftê heştê hezar li Almanya diciviya nema. Xelk derewê we nas kir. Sosyal medya çê bûye? Medya dijîtal çê bûye? Xelk îdî li xwe vedgerin. Xelk tên bi yaqa we digirin û ji we re dibêjin ev hoşeng axivî herin bersiva hoşeng bidin. Çima hûn neaxivin? Lewma birêz Remzî Kertal mecbûr ma piştî ev nûçeyên hanê serê gel li hev dixe me jî yê gel li hev dixe. Ew nizanim çi. 45 sal 50 sal hûn vî gelê han dixapînin kesek ji we re nabêje hûn çima yani ew dike. Hinek werin nûçeyên cuda nerînên cuda ji we re bêje şerê taybet û nizanim çi daîra şerê taybet. Çû ew tehta we li ser rît baranê lê kir û çû kes nema guh didivan mir û derewê han. We 5 meh we xwe guvaşt, we xwe şişt, we xwe çirand û dirand we nedikarî 10,000 li kolînê bicivînin ji bo serokê newewî, ji bo sîstema hevserokatiyê wê biherrikin qada tê xelkê biherrikîne qada de ez bibînim. De fermo kam binerin ev daxuyanî û van rojin li pêşiya me em bibînin kala wê paytextên Ewropa bi apô çiya wilo bihejin wilo kolan tije 10,000 û 100,000 bibin em li dijî rakirina sîstema hevserokatiyê mala min e. Pêncê mijdarê taybet şîddeta ku ser jinê hatî meşandin em şermîzar dikin û nehla dike. Wekî gerîlaya ya ji astarê jî em vê tiştê şermîzar dike û em qebûl nekî hemberî şîddeta ku ser jinê hatî meşandin jî em her timserî radike û em nehla dike. Taybet wekî gerîlaya ya ji astarê şîddeta ku ser jinê tê raberkirin, îskenca ku ser jinê tê raberkirin taybet hem ideolojî hem bejiya fizîkî olarak ser jinê tê raberkirin em vê tiştî her tim em ê tekoşîn bikî û her tim em ê serî rabikî ku dewleta dagirker an hêzên ku faşîst yên ku êrişên xwe her tim ser jinê didin raberkirin
همبری وی تشتی ویجیا تکوشینا مات هرتن بردام به و اما گریلا یه جستاره بسپنج مجداره شدت لدیجی جنه و همه جنین جهانی کل برابری شدت جنه تکوشین دیگن سریع هدیدن بر خود دن بر خدانی وان جنان تکوشین وان جنان سلاف دیگن میناکه کی روش آجنه بحثا آزادی آجنه دیگه بحثا آزادی آجنه و سریه ویگرتن ویکرن شروان و خستن بین چکا و ریه ویگرتن و دور با آخبه يعني ولو ديمانة كي كوميدي تراجيدي افري خستنين كو بحثا آزادية جنيدكن هاي يعني شما ونريا خوفت شيرين يعني خوشكا هيجا دايكا هيجا نزانم خوشكا مديا مدى شما ريو خوفت شيرين تلي دجي تندو تجيا لهمبري جنيه شدتا لهمبري جنيه تا شما ريو خو قرتيه از قربان از حيران شما اف چري خستنا كولو ريو تا قرتيه ريو خو اشكره بك اشكره حوجدارياته بقرتنا بوريته وريته وتنولو شعبيته وكش ايفي داعش وكاف الجنيه دنافا داعش ده حيفاته تشما خوتيني دي حالي هاني تخو خستي في روشه هاني لدجي يك رويه خو قرتيه وخفشارتيه ولدجي شدتي وشدتي شرمزار دي كاين وبدفوكا بوطاني على آخذ ريز وسلاف جبو خلكي هريما بوطاني بالتبائي كاب شو يعني اف ديمنا هاني فرويد تربير راب وشروفه بك اف يعني كسن عالمي سيكولوجي سايكولوجي ورن شروفه بكن كا PKK حالي جنا كرد جهاندي كيجان قناغا هاني اف قناغا كو گریه مجي تينه و كنه مجي تين كاف چيج بخوني بفي ميناكا هاني بفي روشا هاني و شدت عليهم بري جنيه و شرمزار بكن وبتايبت هوالا هيجا خوشكا هيجا بتايبت ت حتى كنت دوفي روشا هاني دب والشدة PKK للسرسري تبع PKK تبين قناغين هنا خرابتر هنا كان باختر وجاتولو تجوانه تبير افان مثلا نابه كستنه يعني انا لمتها ما شناكه خودي زانه بيت تتكيجان شكفتي ديه تتكيجان نوالي ديه تتكيجان موزيه ديه خودي بترب يعني تو گناه تي يكش قربانيين بيرخصنا هاني کو جنين كردا كچي كردا زاروكي كردا مالباتي كردا عشيري كردا قلي كرد همو بونو قربانيين في ذهنية هاني في ايديولوجية هاني کو تني كوليان چيدك ويت بخير هاتي ويسر سرا ويسر شعبان مارقايا وكي باكوريا دا آخفن وكاسي وكوان بآخفن آبوجي و آبوجلار يكمين كس ايكو بحثا في ريخستنا هاني و گريدانا ريخستني با آبوجي و آبوجلار جيجم في كسي هان دركت جيجم دوغو پريچك دركت جي روجنامه آيدنلك دوغو پريچك
بريجي بحثا بمسألة هاني كريم اف تيجها هاني اف انلايشا ابو جلار و ابو جو كو مظلوم وخيري وحمو سركردين بككي لدش دركتن قوتن تشتكي قندية تشتكي نباشة لدش دركتن ونها جميل بايك وابو وجمال وقراسو ودوران كالكان حمود ابو جلار ونزانم شو ويتيجا دوغو بريچك نها دوغو بريچك ايكو دچو ده جم آپو گلا دان هفدو و ده آخوین و شورشگرن و چپگرن و نزانم چه آشخور بنرن به میواندار برز آپو لشامه و للبنان چل سر آپو دبیجه پکه شاگی میتی هاتی دا مزرنه نه یه کمینه گله کس بحثابی مثلا هانه کرنه وهنا قال لك هسي بحثا بمسألة بكن دسبيكا بككي والرولا ميتي دا أواكرنا بككي ده رولا ريخسنا ميتي دا أواكرنا ريخسنا بككي ده باشه يعني تشتكي نوية لا تشتكي نوية لدغو فريتشك يكيمين جار بحثا بمسألة هانك بلكي ايه داوي بحث دك حتى نعا دغو فريتشك بشتي ويجي هنا كسندن باخ بري وي هنا كاخرين جو بحث کربو گلت کسین دن ایکود ویم جارا هانی ده نویساندنه تیکلیا پککی و آبو بریخسنا میتی به استخبارات میتی ایجا منجو یعنی تیکلیا وی با آبو تو نبو اویا ده چوجه ما آبو نانو خید نبراوی آبو ده اویا وکی ترککی دو پریچک یعنی خال آبویه وکی هلچین کچک خال آبویه وک دولت بخچلی خاله آپونه اوانا مالباتا آپو سروک نووی سروک خاپو خوارجیه بان کسی هانه کنها بحثا آپو دکنینی اف کسی کو مل سروی دگوت و مسترانا دگوت و حتی نهاد بیجن بلند آپو سروک آپو و قهرمان تره بری گلیمه فرم اف حوالی وی بره میوانداری وی بره ایکو دهات سلاو لگریلا دکر جیر سرویت ویجه کو اندامه میتی رخصنا میتی وکیدن تشتک ما فرمو دهرن اجا بره رمزی کارتال یا زبیر ایدار برسوا دغو پریچک بده فرمو کو يعني أبيا داري جبني تبرع جو كيد تبرع يعني بحصا دسبيكا بك كيدك فرمو برسبا بس كي رمزي تبرسبا وينت بس تبرسبا خاني تي في وميوان خاني تي في وهوشنگ اوسي وعبد الرحيم سماوي وسليم شركايا تبرسبا واندا بس اللي اگر اشتا خواستن برسوا دغو پریچک نده به فرمو بره هنه کسین دن برسوا دغو پریچک بدن بره برز زبیر ایدار کمره لید نره مره تدبی قید مها حشتا دید مها نها دید مها هندگه کمایه باره خود دینه خودی عمری ویدریش که بره او برس بده بره ویجاره جیوی رولاوی برسواوی عملی گهدار بکال اویج لخال آپو ویچی برسوا خاله آپو بده ویچی برسوا دغو پریچک بده باشه بله تماشاوانه هجا عمل برتين داوية بيخلكي حياة حفتة كيدن دناوا خير وخوشية ده بمين